Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silian sang puya. Y20 meet on nationalism, patriotism and development to sports minister Purobaro Moirote Hovin Pachunga University College Win Khan nei ani. Nin hi autor zo oikut sang som ni pathum chu Win Khan dor pui multi-purpose hall art and culture minister Puala Zilenan Hong. Prime Minister Narendra Modi chan Win Khan Rajasthan Srikar district of Masonan Thong Shang Hong. Nigeria Sipaiten and President Mohamed Bazoum and Paitlak Noa Rampuma curfew pon ani. Indian G20 President Nina Achel make live program Shang CMZ nga Chalai Tetin Zone Big Turadwan. Y20 meet on nationalism, patriotism and development to Pachunga University College PUC Win Khan ne ani a. Hehun hi Sport and New Services and Culture Minister Purobaro Moiro Tenaman Puya. SEDP no Sport and New Services Board Vice Chairman Putisi Pachunga Puinaman Puyani. Sports Minister Purobaro Moiro te chuan ramle nam hmanga na ril ru thalai te zinga tule put atul na te soin ma ni ramle nam ngai sana chang hrelowa hmanga na neilova nationalism thinlung neilo chuan nam ati boral theani ati Manipur boina chungchang soin nam khatni na phur khoma an torna kha Mizo te torna ani a he thil khang hian nam anga inpum khana aso ngetani ati Y20 meet hi Y20 Secretariat Ministry of Youth Affairs and Sports Government of India ru manat noya Sports and Youth Services Department MZP Tangkopte both side ani Food Civil Supplies and Consumer Affairs Minister Pukela Rilena Hovin Win Khan IOCL Railways Revenue Department PWD Power Grid PGCIL le Aizawl DCI 10 all depots siam tur chungchang soi ho Win to khoma hian all depots siam na tura ram lak tur chungchang a thil tul te soin all the boys muirama siam turani a hemiatan hian acre somni palia zaw ramle akal pona tur atan acre saria zaw ramlak tur malak mekani a rel na kal pona tur hi leivera siam tumani all the poor rail din na tur rail sliding siam na tur te po soi howani a hemiatan hian PWD kong kaldan siam danglam ngai te poor grid banna sui kaldan thak dalam ngai te le thak danam dan tur te soi howani ba ka Revenue Department le Aizawl DC in Ramlak dona rom hanna omle siam ngai te an soibok ani all the pohi cheng viable se jang hu project tur ni in oil da khom na tur teng hi pakwa tur ro manani a oil hi kiloliter sangkhat janga leng tura ro man ani nin hi otur zo oikut sang som hi pathum Win Khan dor pui multi-purpose hola art and culture minister Puara Zilenan Hong zo oikut hi North Eastern Council NEC bultum ni in art and culture department le MZE general headquarters Tangkop both sai ni a ko thupui hi unity through music remoikal tang impum khatna ti ani Puara Zilena chuan inpum khana thupui hmanga avoi khatnan zo oikut both sai chuan remoile lam hmanga India marchak se da chengte anu na nge be sei thu soya culture hi ramle achunga chengte choi moi tu khovel mo pholang tu le nam anga phor khom to ni ti a art and culture minister chuan India marchak chu India state dangte laka danglam big na tam tak nein nam tlem jok ani tlang puya wangin namje rang theu hlu tak tak te lo mai lo nan choi lara chom nun zela poimo ati minister chu Mizoram then om Myanmar le Manipur boina thleng te enim inpum khata tulzia atar langnia hria thule remna le monna athen thoi be sei thu soibok chief secretary Dr. Rinu Sharma point he hun a hian thu soin kuthu puja tun lai hun ton nen in me takani thu soin inpum khatna hi tun dar kara mamo lang sarbera ni ti a inpum khatna chu danglam na in se thiam lo na te sukianga in khongai ton na te le inrin ton na te nei apoimo thu soyak zo oiku chuan he inpum khana thinlung hi India marchak state unate zinga athara athen lenge be sei thu soi ani zo oikut ni khatna hian Mizoram ba ka Tripura Meghalaya Assam Nagaland Arunachal Pradesh atangin zai thiam sang le culture troop te telin zale lam ngai thak akhir hawani zo oikut ni hinak tuk chonu dar ni atanga mantran tur ani champhai le na alana grape sona hmuna grape tuile wine siam sa thnem tak shallovina ommeka champhai grape grower society in grape tuian sorna tlang sama boinaria chuan grape tui sor sa liter noi khat sing serile umathun to chamwen case zali anna nei meka champhai grape grower society hian wine an siam chote hi sarkarin phalna pek angin vendor somli chuang ten hena pe chok thina winery manager chan wine an siam chote an be se anga hral akal tolo thu sein chia choi tura sana wangin vendor ten anna chak tok lo wa hi ba ka hian zu le ram dang siam beer leitur atama wangin
an thal chaklo nia hria thua soi heti lai hna lan wenere chuan grape tui sor sa liter sing sari vel an da khol meka uma thun to Isabella case zathum vel an na kol mek boka vendor somni prokten hena ahlomin an thal chok thina vendor zinga ani na tur anga malalo anoma wangin a thal chokonga harsan an tok ti wenere thokte chuan an soi ani tunlai hian champhai grape grower society la hnalan grape grower and processing cooperative society chuan wenere herturin grape ra an lei khole meka champhai bika grape ra te kg a cheng somrukin grape ching tu te an lei saka an society member nikhelu te tapo an hena thal du te chu an lei sak veka nimin thleng khan grape ra kg sing thum sang ni zanga somre pathuman lei to ani champhai grape grower society hian tlang samwenaria champhai grape grower society grape tui sorsa te lei sak turin tuna hiam R&R Sales New Delhi ne impiak na an kalpui meka he an impiak na he akal tlong ani chuan tunkar chungin thohuna thutlung an zia fel manan be sei ti an soi ani heti lai hian hnalan grape grower and processing cooperative society ta point hnalan wenere herturin grape ra quintal zathum somko an lei to boka society member taba ka hnalan khole a che vela grape ching tu te aman pangan an lei sak boka belmar tidimatang po in grape hian lei saka nimin thleng khan grape ra hi quintal zathum somkon lei to a kezia cheng somrakin an lei ani tukin khan ser chip ramthun venga ser chip kon pui vc hall thar chu ser chip borsa pinazu kumar in hong pinazu kumar chon vc hall thar chu tangka taka mang tur du sangna hlana sarkar sum pelama khotang mi puin phal taka an sum le pai an thale jung senga hall thatak mai an din thei chu chhon amati thule thinung takalom pui thu soini ser chip kon pui vc hall hon taki cheng noi somru pakhat singni sangruk senga kumni chung zat ser chip kon pui vc te sakni in hall sana sen so hi sarkar 15 finance commissioner tangte ser chip kon pui khotlang mi pui sumle pai tho khom thanem tak atanga sakani a hall building a hian anganuni center weme library kam meeting hall baka election booth tu te da ani pc party vice president pilarin moifa nai chuan thuchwa semin tun tum parliament session nei meka forest conservation amendment bill sangni somni pathum to north east fcab an kaltang pui chu mizoram tan an chiani ati a he bill wanghin state chung zong de thwa ram leilung le ram ngo chungchanga anei tu ten thune na pakhat ma anei dono ti na ani ati pilarin moifa na chon heta an bill pass exemption area anti te hi he bill hen automatic in local authority state government ti min thune na chulak sakin central sarkar ko ta ape top tamai ati a mizoram hi thaile ram ngo le nungcha tanga Aizawl le nung ani a he fcab bill hian chung kho sak phung ta chu a khap sak vek don ti na ni a maupum khatsa tur point central sarkar phalna anga zel don ta ni ati pc vice president chuan hetianga ram lelung faten an ram lelung chunga thune na anelu na tur bil an sia pass ani line central sarkar na du sakte tan zoo siamte ecotourism facilities siamte telecommunications siamte mining te thlangin phalna apa theidon thunga chungta chuan forest conservation thiltum letling che in ramngo anti chele thodon ti nani atia hebaka hian national security chuanamin army le defense facilities po mizoram chung khoi hmuna po an siam thayang ti ani le zela chu wangin aram me puila sarkar in engma soithe ane donova alung che thlak tak zetani ati he bilaram belung fa te ta na ram leilung chunga mi khol chan chan na tur ringo thi chu pc party chon engtikong ma a pom thei chia an ngai lova he bil hian india mar sak stage jong te among vek dona wangim au hova ma arang theng bera la turin imbo se na an kalpui me kani ati Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puanani Prime Minister Narendra Modi chan Vin Khan Rajasthana Sikar district ma son han tho sang hong thu sen Prime Minister Modi chan sarkar la pichon kum ko chungin lo nei tu te din hun ngai poimo takin thukluk na an siam thin ti soin an tan thlai chian tu atanga an zor chona tur thlangin ruam man na an siam ati a ram chung ko puya hun male man ro angte thingtlang kho ta po da ve vek an tum ti asoya pumodi chon ram chung lo nei tu te tan pm kisan samriddhi nuaya cheng viable se sing kha sangre chong sem to ani ati a pm kisan samriddhi kendra po noi khat sing ni le sanga chuang din to ani ati Nigeria sipaiten an president Mohamed Bazoum an paithak nu rampuma curfew ponani a sarkar mun poimo jong kharani sipaite chon ramdang inrolo turin an vawlo ka president Mohamed Bazoum ati mun po athat yan talang ani nimin khan president Mohamed Bazoum hi athune na tanga paithak ni thu Nigeria sipaite hian an ram chung tv ka tlainan puang ani Chanchinthar charti topna na tang pui Y20 meet on nationalism patriotism and development to sports minister Porobat Romoy Roite Hovin Pachung University College sa Win Khan ni ani
nin hi otur zo oikut sangni somni pathum chu vein khan dorpui multipurpose hall art and culture minister puara zilen an hong prime minister Narendra Modi chan vein khan Rajasthan Sikar district ka mason an tho sang sang hong Niger sipaiten an president Mohamed Bazoum an paithak nuwa curfew rampuma puan ani ti song chu Chanchinthar kan puan thei chu ani